verse number 7. Umpostila kunento lekhulunywa kulapha uthi umpostila makaloba lapha uthi kepha lamagugu lesinawo abesathi siwathwele ngetitsha tethu telibumba. Uthi sinalengcebo lesinayo lesithwele ngale titsha tethu telibumba. Nikhona bazalwane? Then ngiyahlala ngiyacabangisisa kahle ukuthi umpostila uthini la. Ngoba uthi sinalamagugu lesiwathwele ngale titsha tethu telibumba. Uma sikhuluma ngemagugu ke bazalwane lele singisithi i-treasure kokusho ukuthi sinengcebo. Ingcebo kungaba igolide because igolide nayo iba ligugu bazalwane. Uthi le titsha tethu lethi telibumba dithwele le golide ngala ngaphakathi kwethu. Nikhona bazalwane? Mase ngihlala phansi ngicabanga kahle ukuthi sithwele ingcebo, sithwele iligugu, sithwele igolide ngaphakathi kwethu kanjani manje. Ngase ngifunda incwadi kaGenesis chapter number 1 lelithi iBhayibheli uma ngabe ubuka insimi yase Eden lithi iBhayibheli bekunemifula lemine kunemifula lemine kunemphishoni lapha kuthiwa lemifula beyisebenta kugubha igolide lebeyisemhlabathini. Then uma kuthiwa beyisebenta kugubha igolide lebeyisemhlabathini bese ngiphinze ngibuko lo chapter number 2 lelithi iBhayibheli uNkulunkulu wase uyambumba umuntu. Now kusho ukuthi umuntu ubunjwa nje so ngemhlabathi lothwele igolide, ubunjwa ngalomhlabathi lonani bazalwane lonegolide. Lokusho ukuthi uma wena udalwa ngaphakathi kuwe uNkulunkulu wafaka lengcebo lokuligugu lekuyigolide ngaphakathi kuwe. Nikhona bazalwane? Now ningawathi sitawufana manje. Now uma udala uNkulunkulu ukuthi uwathatha lo mhlabathi yena lo lokhipha igolide wase usibumba ngaye. Kusho ukuthi nje nasihamba sinengcebo leyigolide lesiyicukwethile ingaphakathi kwethu ivalelekile. That is why uthi umpostola kodwa namagugu lesinawo siwaphethe ngale titsha tethu telibumba. Bese ke bazalwane ngaba nenhlanhla lenye lemalanga ngangenga ngala khona kunemayini khona. Info lengayibona lapha kunemayini khona. Number 1 info lengayibona lapha ngoba imayini bazana kula khona kugujwa khona igolide lekuligugu. Info lengayibona lapha ngale mayini into yokuqala yayikathe ibiyelwe le mayini. Yayikathe ibiyelwe ngoba indzawo leneligugu iyabiyelwa. Info lengayibona yesibili ngabona kunebantu labasebenzako lapha emayini kunemashift labanye bangena ekseni bayogubha igolide kuthi nangabe baphuma enzambama kube khona labangena ebusuku nabo bayogubha igolide. Now number 3 into lengayibona kunemuntu losebenza kugada la egedeni. Akusiwonke umuntu lovumelekile ukuthi angene emayini la kuneligugu khona la kuyigolide. Before ungena lapha uqala uyokloga egedeni kuthiwa all right as checklist kuthiwa ligama lakho kubantu lekufanele bagubhe legolide bakhona bese uyavunyelwa kuthiwa ngena. Na ungena lapha bese uyaqala uyogubha igolide yakho. Makuphela inyanga bayaholwa labantu ekseni kunebantu labangenako emini solo kuyagujwa enzambama solo kuyagujwa kunemapiki lapha kunemafosholo lapha kunabogandaganda makhathapila wonke le mishini isebenza info yinye kugujwa igolide. But leminye imihlabathi ke bazana nangendlula ngibuka lapha eceleni kunaleminye imihlabathi lenetshani so iyaniselwa lenye inetimbali inamafulawa ifaka mcuba lapha mihle le mihlaba ngala yaniselwa ngala ifaka mcuba yihle ikhakathile kodwa ngathatha emehlo ngabuka umhlaba lokanemagugu la uyigolide ngabona kunemapiki lapha ngabona kunemafosholo lapha ngabona kunemakhathapila lapha. Mhlambe uyatibuka busikansi mine kahle ngagujwa kangaka ngonebane. Inkinga yakho unaleli gugu lo ulithwele umhlabathi lonegolide bazalwane ugujwa njalo. Uyamangala emndenini uyagujwa, emphakathini uyagujwa, ebandleni uyagujwa. Kanti inkinga kwende njani? Inkinga yakho unaleli gugu lo ulithwele umhlabathi lonegolide bazalwane awuphumuli ugujwa njalo. Uyamangala uthi na uqedza kuphuma kule mbile ungene kule. Hayi umhlabathi lonegolide vele ugujwa njalo. Kuba mapiki naphuma mapiki, kuba mafosholo naphuma mafosholo, kuba
Jehova akakufaka iligugu ngaphakathi mama bese angakubiyeli asathi Jobe ungizungazile ngasemuva nangaphambili wabeka isandla sakho phezu bayekele bakugubhe ngemithi bayekele bakugubhe ngetipho lokusana bangana bakwende lutho wabalizulu likubuyela usonzela keyboardist lisulu likubuyele bayazama ekhaya lakho kodwa bayahluleka inkinga Jehova ubuyele ekhaya lakho Jehova ubuyele ebantwa bakho abenyane bathakathi abesowufile wena kodwa bayahluleka wabalizulu libuyele ngamenda thani ngibiyalwe abazalwane bayasizama amacala onke bayahluleka kwenda njani lizulu lisibiyele akwenda uNkulunkulu asifake ingcebo bese angasibiyela kodwa nikhona abazalwane kwaso kwafakaza Sathane wathi wena uNkulunkulu inkinga yakho kuyiJobe nabantu bathe ngiyamkhupha inkinga yaJobe wena Jehova umbiyele umhlabathi loba negolide uyabiyelwa ngaso uphumile kwelikhaya lakho wena but inkinga lizulu libiyele likhaya lakho libuyele umshado wakho libiyele ibusiness yakho libiyele umsebenzi wakho ngoba akakuniki ligugu bese angakubiyela andibazalwane ngiveni before Sathane aye kuyogubha impilo yaJobe waqale wandlula kuNkulunkulu kuqala wathi ngingaya yini kuyomgubha uNkulunkulu wathi hayi hamba uyomgubha ngithi tekini emayini akungeni noma ngabe ngibani ayogubha baqala manje baqala egedeni kucheckwe amabito ungabe ukhona yini ku list yabantu ekufanele bagubhe la bese libito lakho malitholakala ukuthi wangena ingamemethele emkhulu bonke abantu labagubha impilo yakho lizulu lifumile likhona abazalwane akunamuntu la ngokugubha kanti Jehova akavumanga baqale benza kuJehova qala bese Jehova athi nani ningaya bese uma kuphela inyanga laba labasebenza kugubha igolide yakloka ingene imali baholela kusipendeni bazalwane bagubhile kodwa kuthi bagubhile uma baphuma bathatha kugubha nje uma baphuma bayegedeni baphakamisa itanzi basesha kuthiwe noma ngabe nigubhile aninalungelo lokuthatha igolide yakhe nikhona abazalwane noma bangagubha ngemuthi kodwa igolide yakho angeke bayithathe ngoba kuthi bagubhile akusho ukuthi abanelungelo lokuthatha nikhona abazalwane bayahola yebo kodwa noma baholile igolide bayahluleka ukuyithatha kunebathakathi lababhadala imali ngempilo yakho kodwa kuthi babhadelwe akusho ukuthi igolide yakho badoyithatha esilomo saphila kusho kona ukuthi ligugu sasekhona kuthi benisebenza ligubhe akusho senelungelo lokuthatha igolide basi nabaqeda ukuhola baphume bese kungena igolide naseyiphumile ibonakala kungene futhi lenye inkampani seyiyoshayinisa manje igolide yokukhathimulisa igolide labo bantu labe bagubha lo mhlabathi baphithe babe nemona nasebabona igolide ikhathimula ngoba the same people lebagubha wena bayaphithe babe nemona uma seyivela igolide yakho ngoba vele bonke kusebenza kube kulobuhle kulabo labamthandzabo lababita ngokwenjongo yakhe noma ungafuni ivele phakathi kuwe ibonakala ukuthi unani zonda abantu abagubhayo lwani nebantu labagubhayo kodwa mawufuna ukubonakala ukuthi ngaphakathi kwakho unani bavumele bagubhe ngoba the same people abagubhayo bayophindze babe nejealous nasebabona ingo yakhe ishayina nababona ingo yakhe ikhathimula babuza ukuthi seyikhathimula njani kanti hayi Jehova usebenzise bona ukuthi bagubhe phakathi kuwe unela magugu uyomangala kanti mina ngingone bani ngoba ngibathe ngiyazama ukungena emshadweni bomaketela bayangizonda boba betela bangizonda bosikhona bangizonda hayi inkinga yakho kunale ligugu vele umhlabathi kanogolide
7 verse number 1, let's pray. Asithandazeni bazami. Job 7 verse number 1. Sinala magugu lesinawo. And khumbula ukuthi sibiyelwe bazalwane. Sibiyelwe. Job 7 verse number 1. Umuntu akasem Ya ufunza kahle. Ya, umuntu akasempini yini emhlabeni? phinza futhi amagama lawo mama. Umuntu akasempini yini emhlabeni? Phinza futhi kokugcina. Umuntu akasempini yini emhlabeni? Sibusisa kufundwa kwelivu lakho uNkulunkulu ukhuluma ngalo ngaKristu Jesu loyinkosi. Amen. Lithini invest mazane silifundile namhla? Asikhulumeni sonke. Umuntu akasempini yini emhlabeni. Mhlawumbe ungayivula futhi kancane le microphone Nkosi yami ingashi manje le voice Nkosi yami nabakithi. Umuntu akasempini yini emhlabeni. Kukhuluma Jobe emva kokuba sebathi bambudile bathi ya Jobe kanti wena vuma sono sakho ngisiphi lo sendile kuzo ukuthi wena ushathwe na kangaka akekho umuntu lo ngenda sono akekho umuntu ongamana vele inkinga leti ngaka abe angakendanga sono. Jobe sitshele mandoda yini into lo uyendile emva kokho tonke tinhlamba leka Jobe akhulunywe athuke ngato. Lithi iBhayibheli Jobe ku verse number 7 uyaphendula uthi Jobe umuntu akasempini yini emhlabeni. Nikhona bazalwana uthi Jobe umuntu bafowethu akasempini yini lamhlabeni. Ngalonye amagama uthi Jobe ngifuna ningiveni kahle umuntu lamhlabeni usempini. Nikhona bazalwane njengoba sikhona namhlabeni sisempini endi bazalwane lempi ngiveni kahle ayisike abantu abasebenzabo akathi umuntu lo sebenzabo akasempini yini na uthi Jobe umuntu akasempini lamhlabeni na. Lokusho ukuthi uyasebenza noma usebenzi usempini, uyakholwa noma ukholwa usempini, unemali noma unamali usempini. As long as ungumuntu usempini, unemoti noma unamoto usempini, uhlala endlini lenkulu noma uhlala kulencane usempini, ufunzile noma ufunzanga usempini. Ungalingi ucabanga ukuthi lempi ingenxa yokuthi uyathandaza noma ungakuyekela kuthandaza uyosola usempini ngoba noma ungathandazi solo ungumuntu. Nikhona abazalwane lempi ayihlangene neligobo lakho uneligobo noma unagobo usempini. Umama umfundisi noma usingumama umfundisi usempini, usekomitini noma ukekomitini usempini. Ngoba lo muntu nabangayekela lo komiti mhlawumbe lempi ngaphela lalela akaliphele lempi usempini ngenxa yokuthi umuntu hayi ngokuthi uyahlabelela noma uhlabelele usempini. Umuntu akasempini yini lamhlabeni. Usho sonke lamhlabeni sikuphi bazalwane sisempini. Ngoba lempi ayisiyimpi yokuthi unani, yimpi yokuthi uyini. Uthi Jobe umuntu akasempini yini lamhlabeni. Akasho ukuthi Jobe ngenxa ukuthi mhlambe mina bengigcwele that why ngibe sempini, ngenxa ukuthi mhlambe mina bengijingile kube ngakho that why ngisempini. Uthi Jobe umuntu akasempini yini lamhlabeni. Shothi usempini uhlupheka usempini, usempini unemali usempini, usempini ukuposition enkulu usempini, ukuposition ephansi usempini. As long as ungumuntu ukuphi bazalwane usempini. Umuntu akasempini yini nalamhlabeni. As long as ungumuntu baba usempini. Lampi ayihlangene nokuthi ushadile.
ushadile noma ushadanga, as long as ungumuntu usempini. Ivelaphi lempi Impostor Motor Standards? Isukelaphi? Why umuntu abe sempini lamhlabeni? Kuthiwa ngoba uNkulunkulu wethu uvele emaphakatheni, Sathane akavele emaphakatheni. Now kuthiwa uNkulunkulu asemaphakatheni, ingelosi tonke namakherubhi dadalwa kulo uNkulunkulu lo. Kuthiwa bekukade kunengilosi labeyibika ngokuthi nguLucifer. Kuthiwa lo Lucifer lo emaphimbo akhe bekangu7, ayi1 ana7 ema-voice. Kuphuma i-alto, kuphuma i-tenor, kuphuma i-soprano, ayedwa ana7 voice, ayi1 anguLucifer. Kuthiwa letinye ingilosi emakherubhi namaserafi bekathi wona nakadumisa, bese Lucifer yena abuye ahlole le ndumiso kokuthi ngabe ifanelekile kwendlula iye kuNkulunkulu na. Bese Lucifer nakayibona ukuthi lengilo le ndumiso ifanelekile, bese ayithathe ayinikise kuNkulunkulu. Imikiswa ngulo Lucifer lo. Now Lucifer bekaphethe i-worship. Ayisito tonke tingoma te-worship lekufanele sithi hlabelele, ngoba letinye tingema-praise ayisito ngema-worship. Letinye sisuka sifakaza, ngoba labanye sithi asihambele endumiseni athi umuntu sindlule ezintweni ezinzima kanjalo siyancoba. Ayisiyona indumiso loyo. Ufakazi usuka usiqoqele wena ukuthi udlula kuphi kodwa uyancoba. Kodwa indumiso ngila khona sihlabelela sonke sithi hosana to the highest. Sihlabelela sonke sithi bayethe. Sihlabelela sonke sithi ufanele ukhosi. Wena lo wancoba wasifela. Kuthiwa Lucifer bekayihlola indumiso, bese nakayibona ukuthi ifanelekiwe ayoyipresenta kuNkulunkulu. Kwayikwenda lokho ngoba manhlandla lamanengi ukuthi kuyayithatha imvumiso uyayihlola uyayipresenta kuNkulunkulu. Wase kufika la khona aba nepride khona, aba nepride. Wathi nakabuka le mvumiso wathi engasuthi le mvumiso inengi lele yakuNkulunkulu. Wabuka lethi ingilosi wathi ngibuke ningahle niyangibona mina ngifani nani. That's ingilosi yebo wena vele awufani nathi, ngoba lithi iBhayibheli bekalikhwezi lelikhanyayo. Uma ungafundi incwadi ya-Isaiah chapter number 14 from verse number 12 uyoyithola le ndzaba le. Kuthiwa Lucifer wathi nakabuka lethe eminye ingilosi wathi hey, lenye indumiso salani inika mina. Letinye ingilosi davuma dathi yebo Lucifer vele wena awufani nathi, indumiso lenye singakunika yona. Kodwa letinye ingilosi dathi noma ungafani nathi, indumiso ngeke sikunike yona, ngoba indumiso ifanele uNkulunkulu wethu loseduba konke. Lithi iBhayibheli letinye ingilosi davuma ukuthi Lucifer sitokunika indumiso, letinye dayala. Kuthiwa uNkulunkulu masekayipresenta lo Lucifer le ndumiso wayibuka uNkulunkulu le ndumiso namhla engazuthi ayiphelela ayashoda. Lithi iBhayibheli wakwata uNkulunkulu wathatha lo Lucifer lo naletinye ingilosi lebetivume kumdumisa wathi phonsele emhlabeni. Nakathi phonsele emhlabeni lethi ingilosi. Lucifer ale emhlabeni waphuqa naleli gama lokuba nguLucifer. Kwathiwa kusukela namhla wena sowunguSathane, umkhohlisi. Wanikwa leli gama lokuthi sowunguSathane. Nakabafika emhlabeni sekanguSathane lethi ingilosi takhe. Lethi ingilosi letinye lesibita ngama-devil worship nemadimoni nanana. Now Sathane akanayo even le-devil worship, ngoba le-devil worshipper ingilosi letadala uNkulunkulu wethu. Nikhona bazalwane? So Sathane akana next, yonke into lekanayo uyintshontshile. Now wafika Sathane wakhuluma lethi ingilosi takhe wathi hey, le angeke bende lutho ngaphandle kwami, basatokubuya futhi bangilandze njengoba bangixoshile. Sitawubona ukuthi ngibalo yophatha imvumiso manje, ngoba mina I am irreplaceable. Ngalingi ucabanga ukuthi kumbuso waNkulunkulu uya irreplaceable. Now Sathane wathitshela ukuthi mina I am irreplaceable. Ngeke watshela ingilosi zathi hayi bathi bangilandze lapha. Kuthiwa uNkulunkulu kuGenesis chapter number 1 verse number 26 wase wenda i-meeting
cabinet yasezulwini wenda i-meeting. Sathane watshela ingilosi wathi hey bukana ezulwini sebeyenda i-meeting ngisho ukuthi ku-agenda yabo ligama lami likhona ngisho ukuthi ku-agenda yabo sebafuna bongulanza bangibuyisele ngiyophatha indumiso beva uNkulunkulu asemazulwini wathi emadoda ake siyendene umuntu ngemfanekiso wethu asifude abuse emhlabeni nasezulwini. Bazalwane, Sathane waqala lapho wakwada ukwadiswa yini inkinga muntu sowuvale isikhala sami. Sathane waba sempini nemuntu. Bazalwane, into Sathane lekasilisela yona ukuthi bekufanele kuhlala yena kulesihlalo but uNkulunkulu wasusa yena wahlalisa umuntu. Wa ngale kanti Sathane athi uthi ngiyobuyela ngohlala weva uNkulunkulu wathi asende nomuntu emfanekiso wethu asifude aphinda abuse. Wase uyathatha umuntu wahlalile kubaleke lesihlalo mhlawumbe ya wathatha umuntu. Bazalwane, la bekathi kuhleli Sathane angithi uNkulunkulu wathi manje sesisuselo simqoshile kodwa manje asendele umuntu ngemfanekiso ukuthi asifude. Wase wena njengemuntu wahlala la Sathane bekade njani. Bazalwane, bekahleli khona. Uke wabona mhlambe umuntu lo asebenza noma esikolweni noma umprincipal esikolweni bese bamxosha lo principal nabathi bamxosha bathi uxosha i-department. Principal akaqosha ngilabanye uxosha i-department of education nabambhalela incwadi bambathe wena asakufuni wena principal bayihand over bamxoshe bamsuse kuphi esihlalweni bese lo muntu bese i-department ithatha lo principal imhlalisa kuphi. Bazalwane, esihlalweni lona lekaqoshiwe abesathi asengiyeka umhlaba uyalingana ngelanza muthi nakaya kuyolanza muthi lo muntu lo akaloyi i-department kodwa uloya lona bekahleti esihlalweni. Sathane naye kunjalo uma alwa akali naNkulunkulu lekamqoshile kodwa ulwa nanango lokahlele esihlalweni. So umuntu usempini ulwa nawe usavela uthi ngenxa ukuthi umuntu akuzondi. Kanti uthi why bathakathi badlukule bamfana labancane basavele babashiya ngemidlukulo inkinga bathi bavela bangumuntu. Uma Sathane abona umuntu ubona i-replacement yakhe. And la wena the way uNkulunkulu akudale waba blinding ngakhona kuthiwa wena uthi na uhlabelela la emhlabeni kuthiwa athi ingilosi emazulwini iyathuliswa kuthiwe sekukhona abantu labangidumisa ngcono emhlabeni ngoba lento lebe yenziwa nguSathane kodwa manje wena uthi na uhlabelela amakherubi athulise nemaserafi kuthiwa sekukhona umuntu emhlabeni amdumisako. So now Sathane nakabona umuntu ubona sitha yamzondo yamlwisa umuntu noma uloya undiza ngemshanelo noma uloya undiza ngemshanelo ngathi uthi umngane waSathane. Sathane uzonda nemthakathi lesimesaba kenzaweni sithi uyandiza lo hey uyaganga uyaloya kadlala. Sathane awuzonde nemthakathi mbani umzonda njani umthakathi awukazi ubone bathi umthakathi ubanjiwe naqedza kubanjwa kusho yena lo Sathane athi hey nayitayera la nayipetrol mara shisani lo muntu ngoba noma ngaba ngumthakathi the fact that umuntu Sathane uyamzonda athi mshiseni lo muntu lo. Sibe sikhala ngawo sothi usigebengu uyasihlupha uyasidukula la mphakathini usibamba inkunzi lenye ilanga nawe bakubambe athi Sathane bulala lo muntu nisamlinze nisamyekelelana mbulale noma ngabe bengabulala athi Sathane noma ngabe naye bengabulala nani ungabhende mbulala ngoba kuthi uyabulala akusho ukuthi akasibo umuntu noma bulala umuntu. Ukuzonda ungathandazi uyakuzonda Sathane. Ukuzonda uthi nathela tshwala uyakuzonda ngoba noma abunanza uyini umuntu la emhlabeni usempini. So kusilwa naSathane uma ngathi mina ngiloyolana nginganamali hey noma ungenamali umuntu Sathane uyakuzonda usempini. So umuntu la
ukuthi wena wahlala la bekuhleli khona lo Sathane kwaxoshwa yena kwakhiwa wena wahlaliswa esihlalweni. Sathane nakabona umuntu. That is why ngiyamvela umuntu lekende ideal na Sathane. Ngoba Sathane uthi noma uvuma aTsathane hey ungathatha inyoka musu kuyaphileka lento i-right but ayinamngozi. Ubese uyena ideal na Sathane uyithatha inyoka. Ibuye inyoka idle umfana, idle umfati bese icethe le nyoka sezindiniwe mina ngakusana mvu lentamudla manje iphindze ijikele wena idle wena. Ngoba noma ngabe ungathatha inyoka esilokhu ezingumuntu Sathane uyakuzonda. Ukuzonda ukhendlile uthele uyakuzonda. Nalaba labathi bakhendlile kuthula abanako. Ngoba nabo babantu endumuntu uphi bazalwane usempini. Kolambi akekho lonto sinza. Lambi lesikulo akekho. Eyesinza. Hayi, siyakwazi ukuthi uyanxusa. Mara noma unxusa ungumuntu usempini. Manje ngithi wayekela kunxusa lempi yophela. Wayekela kuthandaza lempi yophela ngeke iphele. The fact ukuthi kuba ngumuntu akwekeleki lesho ukuthi impi angeke iphele. Nikhona basi. Wonke umuntu akekho umuntu lalela emhlabeni mina konke right. La emhlabeni sikuphi bazalwane? Sisempini. Namjonga basisempini so. Yini into lekufanele sina ngoba uma sisempini sifanele sihlome. Nikhona bazalwane? Nasisempini sifanele senenjani bazalwane? Sihlome. Now futhi nxa Efesu 6 verse number 10. Lithi iBhayibheli elokuqina qinane enkosini nasemandleni ayo lamakhulu. Bese alanza ku verse number 11 athi ngoba asilwi namuntu kodwa silwe nemimoya lesemkhathini. Ebese alanza ku verse number 12 athi hlomani tonke tikhali tikamoya. Athi bese athi hlomani tonke. Lebe ukuthi hlomani tonke ayisho ukuthi hloma sikhali si1. Ithi hlome tonke. Ngoba kuthi unesikhali sinya kusho ukuthi kulempi sowuphelele. Na unesikhali sinya kusashoda letinye. Ngoba uthi Efesu dihlomeni tonke leti khali leti. Mukhwa usikhali kodwa isikhali la ulwa nemuntu lolwa ngebhakela. Nangilwa ngebhakela mina ubambe mukhwa unganqoba. Ngokubambe mukhwa uhlomile. Kodwa nanto okuqhamuka nemukhwa kanti mina ngibambe isibhamu. Already sengungcobe singakali. Noma ngabe uhlomile ubamba umukhwa but mangichama nesibhamu already wena awusahlomanga uhlomile. Yeah, nangibambe isibhamu utitshela ukuthi uhlomile kanti mina namhla ngilwa ngibamba ibhomu. Already so defeated. That is why uthi dihlomeni tonke leti khali leti tikamoya. Bese uma uthi dihlomeni tonke tikhali tikamoya disho ukuthi every day ngoba lilanga linempi yakho. Namuhla iFriday mhlambe silwa ngesikhali lebumukhwa. Kusasa iSaturday athi umukhwa awusathingeki namhla. Namhla sekuthingeka sibhamu. Sunday kuthiwa sibhamu asathingeki sekuthingeka ibhomu. That is why tonke tinkonzo uma ngumzalwane tibalulekile. Noma kusemkhathini kweliviki tibalulekile ngoba emkhathini kweliviki umfundisi nakema la uyakuhlomisa. NakuyiSunday uma ema uyakuhlomisa. Ngathi nje uthi mina leSunday lesengibambile senginalesikhali lesi. Angiye enkonzweni bese ugeja sikhali sangalelo langa. Kanti impilo ehlangabezana ngemsembuluko idzinga lesikhali lebo kufanele usihlome ngeleSunday. Wena utitshela ukuthi sowusinzile ube ungakahlomanga kanti awuhlomelanga impi yaMonday. Ililanga nelilanga lidzinga sikhali sakho ngoba la emhlabeni sisempini. That is why inshumela yayitolo ayifana yanamuhla. Yakuthanda ayifana yaleliviki liphelile ngoba each and every day siyahlonyiswa. Kuya ngokuthi uNkulunkulu uthi namhla badzinga siphi isikhali. Bese uNkulunkulu anikete umlayeto according to lesikhali le noba lisidinga ngalelo langa. Nikhona bazali hlomani tonke tikhali tikamoya. Bese aqala tibamba. Lenye hlome libhandi lekuliciniso sivukele sesifuba na aphinda athi i salvation as salvation iba ngamakarapha iba ihelmet. Now just immediately uthatha Jesu njengenkosi nemsinzisi usinziswa automatically evele likamoya ugcokiswa makarapha. Now you are ready for war. Angeke uze uye empini kanti makarapha awufakile. Kule
lempi le idzinga makarabha lokuyisalvation. Sidinga i-helmet lokuyisalvation. Uma ulamhlabeni uhamba ungena helmet usenkingeni. That is why kufanele umuntu nakala emhlabeni asinziswe abe ne-helmet. But I want to take mhlambe 4 weapons le umuntu angalwa ngawo la mhlabeni ngoba lethi khali tinengi bafundisi ngesithi cenze. Kodwa mhlambe namhla singathatha noma 34 sikhali sokuqala le muntu fanele abanaso. Sikhali lesibizwa ngokuthi ngumthandazo, prayer. Umthandazo uba sikhali kulempi lesibhekane nayo. Nikhona bazalwane, umthandazo uba sikhali kulempi lesinjani lesibhekane nayo. Uma ungabuka incwadi yezenzo chapter number 12 kuthiwa babamba James, bambulala ngenkemba, babamba Petro, bamvalela ejele. Lithi iBhayibheli uma ngabe libandla libuka labona ukuthi no le impi le la sesiyalwiswa ngoba nangu James sowubulewe ngenkemba, nangu Petro sowuvalele ejele. Kuthiwa libandla laqala latikhale lathi kulempi lesiyinqoba njani. Kuthiwa libandla labumbana lahlangana la yonke endlini lathandaza lahoshula sikhali lesingumthandazo. Kuthiwa ngizweni kahle bazalwane, lesikhali lesibita ngomthandazo abazange baye ejele bayothandaza la kuna Petro khona, kodwa baye endlini bayevalelana. Bathi nabahoshula lesikhali lesingumthandazo, sona lesikhali sinemandla kuthi sibe sila sona sisithumele emajele lakuvaleleke khona abamfowethu. Ngoba njengoba sisemthandazweni singathandaza la lesikhali sigijime siye matikwana lalo khula bavalele khona. Singoba sithandaza la lesikhali sigijime siye tinzabeni la kufaso impilo yakho khona. Ngoba lesikhali somthandazo sinemandla. Akuthi uzuyofika uyema khona la uhoshule isikhali sakho semthandazo bese siyofika. Bese lithi iBhayibheli le bathandaza bala kuleli bandla. Petro alejele. Lithi iBhayibheli nakaphuma Petro waphuma waqonza ngco kuleli khaya labe bathandaza khona. And Petro akazange abashiye bathandaza labantu. Petro bekangathi ukuthi labantu bahlangene kuphi bayathandaza. Petro waboshwa. Bese naqeda kuboshwa badecide ukuthi asambe nishohlangana kuphi singene emthandazweni. Petro akazange ababone ukuthi bakuphi. But lithi iBhayibheli nakaphuma Petro waphuma waqonza ngco labe bathandaza khona wayekokota emnyango. Ngoba kusho ukuthi lesikhali lesingumthandazo. Ngoba Petro uqhamuka njengempendulo, uqhamuka njengempendulo labe bona bebasole bayithandazela. Kusho ukuthi impendulo uma impendulo ayilahleki direction, impendulo ikonza kumuntu lothandazile. Bayabazana impendulo iyakwathi ukuthi indlule bomakhelwane ibandlule bonke bese ikonza ekhaya lakho. Ngoba bazalwane, that is why lithi iBhayibheli uyangena nasendlini yakho bese uvala umnyango bese ukhuluma naye bese uyamangala impendulo ikonze ngobuwe. Impendulo ayidideki iyamati umuntu lothandazile. Yaqonza ngco impendulo yokumphetho, yaqonza labe bathandaza khona. Sikhali sokuqala it's prayer. Sesibili isikhali lekade besikhuluma ngaso nyalo lesibitwa ngeworship. La khona Jehoshaphat wabona kusinathi titha tibambe tikhali tibambe tinkemba. Wathi Jehoshaphat ngisiphi isikhali namhla lefanele sinqobe lempi uNkulunkulu. Wathi ukulalela asidingi tikhali tenyama namhla hoshila isikhali lesindumiso, hoshila isikhali lesiworship. Wathi nakahlabelela lo Jehoshaphat lo abeke bathumisa bahlotshiswe ngobungcwele bathi nabahlabelela kanti bahoshila isikhali. Kuthiwa titha tabo dalo bodwana ngoba ne-worship nayo isikhali. The worship nayo in bazalwane. Worship ibasikali lesilwa ngaye kulephi. Also the word of God ibasikali
awukwathi kuba kulempi ungaladi live laNkulunkulu. Imkhali khaliphe ihlangothi tombili. Live laNkulunkulu nalo lisikhathi awukambonanga Jesu nakasemthandazweni. Sathana athi uyafika ufuna kumncoba, wabona Jesu ukuthi le yimpi, wathi Jesu hey kulotshiwe. Nakathi kulotshiwe kanti ukhoshula sikhali lesiyo defeata sitha. Ngoba uma ungumzalwane ufanele uladi livi laNkulunkulu, ngoba letinye timbi lobhekane nato didzinga ukuthi manje wena ume bese ukhoshula sikhali lekulive laNkulunkulu. Uvele uthi Sathane live laNkulunkulu lithi nakathi Sathane wena uyagula uyafa kula uthi lithi liBhayibheli thina singemvimbo yaJesu siphilisiwe. Athi Sathane wena you are weak, uthi hey kulotshiwe let the weak say I am strong. Athi Sathane wena you are poor, uthi hey kulotshiwe let the poor say I am richer. Uma Sathane athi khuluma lo wena ukhoshula inkemba, wena ukhoshula uma Sathane hey thatha insambo uthi bulala ngoba sabude kwakho. Uthi Sathane Jeremiah 29:11 khuluma unemasu lamahle ngempilo yami emasoko ngiphumelelisa na uphendula njalo uma ukhoshula inkemba efeni likamoya. Also the word of God lisikhali lekufanele sincobe ngalo asithandaze ngesikhathi sokugcina. The last weapon ngilesi lesibita ngokuthi ngumnikelo wesihle. Ngisengafika ngakutithe mhlawumbe lenye ilanga sitofika, but now umnikelo nayo wesihle, free will offering, it's a weapon. Umnikelo ngokwawo usikhali. Hawu usikhali kanjani? Kunentombatane lelipito layo kunguDorcas, uThabitha loye. Dorcas lithi iBhayibheli yena umsebenzi wakhe bekavele athungele tinzanzane timbahla, athungele bafelokade emaJesu. Baba netimbahla. Lithi iBhayibheli kwafika isikhathi la khona kufa komnyonyobela khona kumhlasela kumcetha. Lithi iBhayibheli nakafile kwasukuma tinzanzane, kwasukuma abafelokade, kwasukuma abantu emphakathini baya kunceka ngokumpostoli waNkulunkulu. Bafika bathi hey ufa njani lo make umnikelo wakhe asaphila na akakwathi kufa lo kanti umnikelo wakhe usaphila. Abazalwane uma ngabe ngomzalwane lonikelako athi madibona athi abulala umshado wakho kusuka umnikelo uthi ufa njani umshado wakhe kabe umnikelo wakho uyaphila. Bathi bafuna ukukhipha emsebenzini kusuka umnikelo wakho uthi uphela njani umsebenzi wakhe kabe umnikelo wakhe usaphila. So uma ukhipha umnikelo usuka ulola lesinye isikhali, ngoba umnikelo uba sikhali kubazalwane. Sididzinga tonke letikhali kulempi ngoba umuntu usempini lamhlabeni. Nikhona bazalwane, that is why fanele uwena ifavor ukuthi njengoba lelitende limile so wena longakasinziswanga make it up ngoba udlala ngengodi. Kufanele ukuthi usemayini kabi helmet ayikho, litshe lingawanini likugcobe ufe. Nikhona bazalwane, so you need a helmet ekuyi salvation. Nikhona bazalwane, namhlanje ngimniketa ema weapon okulwa, but kukhona nema defense le umuntu avika ngawo. Ngoba njengoba sinethi ikhali lesilwa ngato fanele sibe naletinye lesivika ngato. Ngoba kuba netikhali le ulwa ngato it doesn't mean ukuthi so uphephile ngoba kusashoda tivikele. Nikhona bazalwane, la mhlabeni sikuphi? Emhlabeni sempini. Ngiyacela namhlanje ngicela ngifuna uphumela usoba. Ungacabanga ukuthi lempi ingokuthi unani. Ungacabanga ukuthi lempi ngokuthi bafundile noma ngabe bangakafundzanga. Vele botobe empini ngoba noma bangakafundi bafundzele babafundzanga wena umuntu. So umuntu okuphi bazalwane? Usempini. Umuntu la mhlabeni usempini. Stand up wherever you are. Wanna pray ndihle. Umuntu la mhlabeni usempini. Usempini. Before siyakashana. Ithanzile lento.
ngaba khona umuntu lakathi mina ihelmet anginayo, I need salvation, ngiyafuna nami ukusinziswa. Ayo basana kuba nensindiso ukuthi kwamukela uKristu lebe kulula phela kwamukela uKristu kusindisa kulula ngoba uyavuma ngamlomo ukholwe ngenhliziyo ukuthi wafa avuka sosinzisiwe automatically emveni likamoya sokugcukiswe ihelmet. That is his salvation. Kuma ngabe ukhona